PKP kupres kabar parang-parang bedo. Malamnya kupring abusi. Kupring. Rekam layar kirim ke busi, kirim ke nek-nek ke dia nang groji. Bang, macam apa ni? Nuturi abusi rana. Abusi urang ngasian. Yang hina ulama. Ana ya Yahudi bang. Hati-hati bang ya. Nuturi abusi urang ngasian. Nuturi abusi urang ngasian. Ya yang hina ulama bukan. Ya kan? PKI juga. Nak adigo. Yes bang. Subul yang tarinya. Nak kau abusi dumnan begeh uraceh kekah. Nah, kopri nak malam yo salah lawat. Salam penuh setup. Salam penuh setup. Gap. Salam nak kau kuprinya ke malam yo. Beka fikir hana pun kamayang nyo Aceh yo gap. Ikan ada aja ke preman ro. Hina ya Aceh hana pun ka preman kau hina ulama. Ha. Bang. Bang. Sana duri abusi. Anai duri memang ite ka tukar hina ulama kuprinya malam yo. Kak. Kiban tanah yang beribu hektarnya. Nak kadori kuprinya malam yo. Ya, hai. Nah, rukak gudang garam merah sabah abah habis ulama hina. Kem bawa kem. Nyah dia wo kena. Pane dia wo, anak-anak kerah ikoh sambai. Hai, bawa apa sabah. Ha, so. Kem bawa tiga. Kamu siaga muka ruti mentang kaya hadap payah hijau kada ada iji babu. Bawa helm kuning ron yang jeruk-jeruk buah itik oh. Mana ya lo kayak jamu ngana le pilih. Ana le kan apa? Aku bo. Kak iya busi mentai pakai bau le. Man sabah nang ro ku pakai ke kekah. Bang Aida bawa. Salah lawan. Iga hanai pakai le hela ku dah busi ai. Iga hanai le kai bah, kai pegak ke tempat toh boh ide masin. Iji ka mentai pakai bawa. Iran kan yang bau? Aku bo. Busi kuprah ke malam ni apa? Kayu jak ana buah ke hampak rumah lu. Kayu jak ana buah ke malam nyo laju simpang BPKP kuprah kabar parang-parang bedo. Malamnya kupring abusi. Kupring. Rekam layar kirim ke busi, kirim ke nek-nek ke dia nang groji. Malamnya kupring. Ka apa? Bawah. Sana paduri pe dah belum. Bah buci anak tempat yang pakai engkau uraceh jika luar engkau nyoi kamu tengah ya bah mengenai tanah miyakah cak anak puka harap le kau kena puto anak-anak kereh sambai anak-anak kereh sambai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.